예, 신앙 고백하겠습니다. 항상 기뻐 Үргэлж баяртай бай, тасралтгүй залбирал, бүх зүйл талархлаа илэрхийл. Учир нь энэ бол та нарын төлөөх Христ Есүс доторх Бурханы хүсэл мөн. 아멘. 우리 옆 사람과 함께 인사하도록 За 하겠습니다. хажууд байгаа хүмүүстэйгээ мэдчлээ. 너무 작죠, 글씨가. 그냥 저를 따라하시면 돼요. 타불 부르하니 후헷. За намайг дагаж хэлээ. Та бол Бурханы хүүхэд. 발음이 뭐라고요? Та бол Бурханы хүүхэд. 예. 뜻은 뜻은 당신은 하나님의 자녀입니다라는 뜻입니다. 잘 못하더라도 우리 조금씩 이렇게 한번 해보는 것이 우리 몽골 사람들을 더욱더 품고 함께 교제하는 의미에서 아주 좋은 것 같습니다. 오늘 제가 스리랑카 언어도 준비하고 벵골어도 준비했는데 소용이 없어졌어요. Өнөөдөр манай номлогч Шри-Ланка хэл болон Бенгал хэлээр бэлдэж ирсэн. 아쉽지만 우리 홍보사 스리랑카 친구들과 또 방글라데시 우리 아너번 가정을 두고 함께 기도해 주시면 감사하겠습니다. За тэгээд Шри-Ланка гэр бүлийн төлөө залбирал хийж өгөхийг хүсэж байна. 네, 읽어드린 말씀을 가지고 하나님을 영화롭게 하신 예수라는 제목으로 말씀을 선포합니다. За тэгээд өнөөдөр Бурханыг алдаршуулсан Есүс сэдвээр номлолт хийе. 예수님께서는요 지난 요한복음 13장부터 지난주 16장까지 십자가 대속의 죽음을 앞두고 두려워하는 제자들을 계속해서 두고 메시지를 주셨어요. За өнгөрсөн 2 3 номлолоор 13-аас 16 дугаар бүл Иохны 13-аас 16 дугаар бүлэгт Есүс загалмайн цагаатгалын өмнө айж төгсөж байсан шавь нараа тайвшруулж урамшуулсан хийсэн одоо үгс сургаал байгаа. 13장에서는 제자들에게 발을 직접 씻겨 주시면서 끝까지의 사랑을 보여주셨죠. За 13 дугаар бүлэгт болохоор шавь нарийнхаа хөлийг угааж бие биенээ хайрлах шин зарилгыг өгсөн. Ингэснээр өөрийнхөө хувиршгүй хайрыг харуулсан байгаа. 그리고 서로 사랑하라는 계명을 주셨습니다. Тэгээд тэр шавь нараа одоо хоорондоо бие биедээ одоо хайртай байгаарай, хайрлаарай гэсэн одоо 그리고 14장에는 우리를 위하여 천국의 거처를 예비하러 가신다고 격려하셨죠. За 14 дугаар бүлэгт болохоор Есүс бидний төлөө тэнгэрт газар бэлдэж байгаа тухай хэлсэн байгаа. 또 성령을 약속하셨습니다. Тэгээ мөн одоо ариун сүнсийг одоо амласан байгаа. 15장에서는 포도나무 가지 비유를 통해서 예수님 안에 거할 때 우리가 정말 많은 열매를 맺을 수 있다라는 말씀을 주셨죠. Тэгээд мөн 15 дугаар бүлэгт болохоор усан үзмийн мод олон мөчрүүдийн тухай сургаалт зөвлөлөөр шавнараа Есүстэй хамт байх юм бол илүү их үр жим сургуулнаа гэж хэлсэн байгаа. 그리고 마지막 지난주 16장에는요. 제자들에게 승리자 의식을 가지고 담대하게 믿음에 도전하도록 격려하셨어요. За мөн одоо хамгийн сүүлд өнгөрсөн 7 хоногт 16 дугаар бүлэгт Есүс ертөнцид та нар зовлонтой байх болно. Харин зоригтой бай. Учир нь би дэлхийг ялсан гэж тунхагсан. 뭐라고 말씀을 주셨죠? За юу гэж хэлсэн байгаа лээ? 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 그랬습니다. ертөнцид та нар зовлонтой байх болно. Харин зоригтой бай. Учир нь би дэлхийг ялсан. 많은 살면서 어려움을 만날 수 있습니다. За бид одоо амьдарч байгаа хугацаанд олон асуудал бэрхшээлд тулгардаг. 환난이 올 거라고 하셨어요. Тэгээд зовлон та нарт бэрхшээл тулгарх болно гэж хэлсэн. 그러나 담대하라 내가 그 세상을 이기었노라 그랬습니다. Гэхдээ одоо та нар зоригтой бай. Би бол одоо энэ дэлхийг ялсан учраас та нар зоригтой 두려워할 бай. 많은 이유 있지만 그거 그리스도 앞에서 아무것도 아닙니다. Тэгээд одоо тэгж зовлон бэрхшээд байх боловч одоо та нар Есүс Христийн өмнө бол зоригтой байх шалтгаан байгаа. 그런 다음 오늘 요한복음 17장은요. 예수님이 눈을 들어 하늘을 우러러 기도하기 시작하셨습니다. За ингээд үүний дараагаар одоо өнөөдрийн энэ 17 дугаар бүлэгт Иохан 17-д Есүс тэнгэрөд харцаа өргөд залбирсан байдаг. 예수님께서 대제사장으로서 중보 기도를 하셨다고 해서 요한복음 17장은 대제사장의 기도
또는 요한복음의 지성소라고 불리기도 해요. За Иохны 17 дугаар бүлгийг одоо Есүс эцэгтэй залбирал хийдэг учраас энэ бүлгийг одоо тэрүүн тахилчийн залбирал гэж хүртэл нэрлэдэг байгаа. 첫사람 아담의 범죄로부터 모든 인간은 죄인이 되었습니다. За анхны хүн Адамын нүглээс үүдэлтэй бүх хүмүүс одоо гэм нүгэлтэй болсон байгаа. 그 모든 사람의 근원적 문제인 이 죄 문제를 해결하시기 위해 이 땅의 중보자로 예수 그리스도가 오신 거예요. Тэр одоо бүх хүн төрлөختний гэм нүглийн асуудлыг шийдвэрлэхээр энэ дэлхий дээр ирсэн зуучвал Есүс Христ юм аа. 그리고 참 제사장으로서 하나님 앞에 중보자의 역할을 해 주신 겁니다. За мөн одоо жинхэнэ тахилчаар ирж бидэнд зуучин үргийг үзүүлсэн 예수님의 байгаа. 사역은요, 기도로 시작해서 늘 기도로 끝이 났어요. За Есүсийн үйлчлэл нь залбирлаар эхэлж одоо үргэлж залбирлаар төгсдөг байсан. 전체적인 공생의 사역도 마찬가지였습니다. Мөн одоо олон нийтэд одоо үйлчлэлээ эхлэхээс өмнө бас залбирлаар эхлүүлдэг. 공생의 사역을 시작하기 전에 40일 동안 광야에서 금식 기도를 하셨고요. Тэгээд тэр үйлчлэл эхлэхээс өмнө цөлд 40 хоног мацаг барьж залбирч байсан. 사역하시는 동안에도 기도의 줄을 놓지 않으셨습니다. Тэгээд ч мөн одоо үйлчлэлийнхээ үеэр ч одоо залбирлаа хязээч одоо таслаагүй. 언제나 기도를 통해 하나님과 함께 뜻과 계획을 모두 맞추었어요. Тэр үргэлж одоо залбирлаараа дамжуулан бурхны хүсэл төлөвлөгөөнд одоо уялдуулж үйлчлэл хийж 우리의 байсан. 신앙생활도 마찬가지입니다. За бидний итгэлийн амьдрал ч мөн адил 기도가 이끌어가는 байх 신앙생활이 돼야 ёстой. 돼요. Бидэнд одоо залбирлаар өдөрдүүлсэн амьдрал байх ёстой. 눈치 빠르신 분들은 아실 거예요. За ухаж ойлгосон хүмүүс нь мэдж байгаа. 요즘 강단의 흐름이 계속 기도하라고 말씀이 나오고 있어요. За сүүлийн үед одоо Нямгаргийн намлалд үргэлж одоо залбирал хийгээрэй гэж 그렇다는 것은요. хэлж байгаа. 우리에게 그만큼 기도가 필요한 시간표고 우리가 기도가 안 되고 있다는 뜻도 За 맞습니다. тэр хэрээр залбирал бидэнд одоо их хэрэгтэй байгаа цаг үеэм бидний залбирал одоо хийхгүй байгааг одоо илтгэж байна. 하나님께서 교회와 주의 종을 통해 우리에게 계속해서 말씀을 통해 기도하라고 주시는 거예요. За бурхан сүм болоод одоо эзний үйлчлэгчдээр дамжуулан бидэнтэй үргэлж одоо залбирлаар ярьсаар байдаг. 기도를 통해 나를 향한 하나님의 기대와 또 공동체를 향한 하나님의 뜻과 계획을 발견하시기 바랍니다. Залбирлаар дамжуулан надад хандсан бурханы хүлээлт болон нийгэм зориулсан бурханы хүсэл төлөвлөгөө баримталж гэрээний сорилтуудыг даван туулах хэрэгтэй. 저는 이제 어제도 좀 말씀을 드리긴 했는데 우리 사역자분들한테 би өчигдөр бас үйлчлэгч нарт үг 제가 хэлсэн байгаа. 개인적으로 할 수 있는 모든 말 중에 가장 감동적인 말을 뽑으라면 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다예요. За би миний хувьд бол одоо миний хэлж чадах бүх зүйлээс хамгийн сэтгэл хөдлөм өгүүлбэрийг сонгож хэлээж 우리 이름으로는요. 아무리 예쁜 이름이라도 하나님을 만날 수 없습니다. Есүс Христийн нэрээр залбирч байна гэдэг үг бол одоо хамгийн сэтгэл хөдлөм үг юм аа. 죄인이었던 내가 절대 하나님 만날 수 없었던 내가 예수를 그리스도로 믿고 고백함으로써 하나님의 자녀가 된 거예요. За би гэм нүгэлтэй байсан би өөрийн хүч чадлаар бурхантай уулзах ямар 하나님을 чадваргүй 아버지라 부를 수 байсан. 있고 하나님과 교제하는 사이가 된 겁니다. Тэгээд бурхантай уулзаж чадах эрхтэй болсноор энэ бол одоо бурханы өмнө хамгийн одоо баяртай зүйл юм. 그래서 구원의 감사와 감격을 기도할 때마다 확인해요. Тиймээс би одоо энэ авралын баталгааг залбирал хийх болгондоо мэдэрдэг. 이 자리에 계신 분들 또한 물론 공감하시는 분도 계시겠지만 모두가 공감할 수 있을 만큼 기도의 능력을 확인하시기 바랍니다. За тэгээ энэ газар энд байгаа бүх хүмүүс одоо залбирлын утга учирыг мэддэг боловч одоо энэ илүү мэдгүй байгаа хүмүүс одоо залбирлаар дамжуул бурхантай хамт байдаг тэр сэтгэл хөдлөлийг мэддэг. 모든 사역의 견고한 디딤돌이요 바로 언약을 붙잡은 기도로 시작돼요. бүх үйлчлэлийн одоо баримталдаг алхам бол одоо гэрээг баримталж залбирах явдал юм. 우리 현지인 성도님들께서도 기도를 시작하시기 바랍니다. 어려움 앞에서요. За манай итгэгч үйлчлэл нар ч гэсэн одоо энэ гэрээг баримтлагын залбиралыг хийх. 요한복음 17장 예수님의 기도는요. 크게 세 부분으로 나누어져요. За Иохны 14 дугаар бүлэгт гардаг залбирлыг ерөнхийдөө 3 хэсэгт хуваадаг. 첫 번째는 예수님 자신을 두고 하나님을 영화롭게 하는 기도해 달라는 기도.
За эхнийх нь болохоор Есүс өөрийнхөө төлөөх залбирал. 둘째는 세상에 남겨질 제자들을 위한 기도. Хоёр дахь нь болохоор одоо дэлхий дээр үлдэх шав нарын төлөөх залбирал байдаг. 그리고 그 이후 셋째는 제자들을 통해 복음을 받고 믿게 될 우리들을 위한 기도입니다. За тэгээд мөн гурав дахь нь болохоор шав нараараа дамжуулаад сайн мэдээг хүлээн авагч итгэгч бидний төлөөх залбирал 오늘 байдаг. 본문을 통해서 하나님을 영화롭게 하신 예수님을 따라서 우리도 하나님을 영화롭게 하는 삶의 자리로 나가시기를 예수님의 이름으로 기도합니다. Өнөөдрийн бичвэрээр Бурханыг алдаршуулсан Есүсийг дагаж бид ч бас Бурханыг алдаршуулах амьдралд урагшлах болтугай гэж Есүсийн нэрээр залбирч байна. 우리 오늘 17장 1절 한번 다 같이 읽어보도록 하겠습니다. За одоо 17 дугаар бүлэг 17-гийн 1-р бүлгээс эдлээ бүгдөө уншицгаая. 여기거든요. 혹시나 안 보이시는 분들은 주보 보시면 돼요. Тогтмолыг харсан ч болно. 자, 함께 읽겠습니다. За 시작. бүгдөө уншицгаая. Ингэж хэлээд Есүс тэнгэр өөд мэлмийн өргөн Аава цаг нэрлдээ хүүн таныг алдаршуулахын тулд хүүгээ та алдаршуулаач. 아멘. 아멘. 예수님께서 하신 기도의 첫 마디는요. 하나님을 영화롭게 하겠다는 것이었습니다. За Есүсийн одоо залбирлээс эхний үг нь болохоор Бурханыг алдаршуулах 여기서 때가 알았어. 이르렀사오니라는 말씀은요. 십자가의 죽음이 임박했다라는 것을 의미해요. За энд Аава цаг нэрлээ хүүн таныг алдаршуулахын тулд хүүгээ та алдаршуулаач гэдэг нь болохоор загалмай цовдлогдох цаг нь ирсэн байна 십자가 죽음을 눈앞에 두신 예수님의 가장 중요한 기도 제목은요. 자신의 안전이나 편안함이 아니라 하나님을 영화롭게 하고자 하는 것이었어요. загалмай дээрх хөхөл нүднийх нь өмнө ирэхэд одоо Есүсийн хамгийн чухал залбирлын хүсэлт нь өөрийн аюулгүй байдал тайтгарал биш харин Бурханыг алдаршуулах явдал байсан. 그리고 아들을 영화롭게 하사라는 말씀 역시 자신을 높여달라는 뜻이 아니었습니다. Мөн одоо хүүгээ та алдаршуулаач гэсэн үг нь өөрийгөө одоо өрөмжлөхтгийг хүссэн 오히려 биш. 정반대였어요. харин ч эсрэгээр Бурханы 십자가를 통해 하나님의 뜻을 예, 온전하게 무슨 성취하게 하옵소서 하는 기도였죠. загалмаагаар дамжуулаад бүрэн одоо Бурханы эцгийн одоо хүсэл бэлдэгдэх болно биелүүлж өгөөч гэж одоо хүссэн 요한복음 залбирлбайсан. 12장에서도요. 예수님께서는 십자가 대속의 시간표를 바라보며 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다라고 말씀하셨어요. За Иохан 12 дугаар бүлэгт загалмай дээрх цагаатлын цагийг хараад Есүс хүнийхөө алдаршуулах цаг нь ирлээ гэж хэлсэн байна. 제자들은 세상적인 영광을 생각을 했겠지만 예수님께서 말씀하신 영광은 바로 십자가였습니다. Гэтэл одоо шав нар нь дэлхий дээрх алдар суугийн тухай бодож байж магадгүй ч одоо гэтэл Есүсийн ярьсан алдар суу бол загалмайн одоо үхэл байсан. 우리 몇 주 전에 미랄에 대해서도 함께 이야기를 나눴었잖아요. Бид хэдэн 7 хоногийн өмнө буудаан үрийн талаар сургаалыг үзсэн байгаа. 그러고 보니 오늘 오랜만에 오신 분들이 굉장히 많네요. Мо өнөөдөр одоо удаан хугацаагаар ирээгүй байсан хүмүүс 잘 ирсэн байна. 오셨습니다. За та бүхэн одоо ирсэн баярлалаа. 환영합니다. 언제든 환영합니다. Та бүхний хизээ одоо тавтаа морилоорой. 자, 몇 주 전에 우리 미랄에 대해서 이야기를 나눈 적이 있었습니다. За хэдэн 7 хоногийн өмнө буудаан үрийн тухай буудаан үрийн тухай сургаал 한 알의 미랄이 땅에 떨어져 죽어야 많은 열매를 맺듯 예수님께서는 자신의 죽음을 통해서 생명의 길이 열리는 것을 참된 영광으로 여기신 거예요. За буудаан дээр ганц их үр тариа ургуулахын тулд газар тунаж өөхөх ёстойтой адил Есүс өөрийн үхлээр дамжуулаад амийн зам нээгдэхийг жинхэнэ алдар суу гэж одоо 십자가 үзсэн 고통이 байгаа. 얼마나 극심한 고통인지 예수님은 알고 계셨습니다. Есүс загалмайн зовлон хичнээн хүнд болохыг одоо мэдж байсан. 얼마나 고통스러운 고문이에요. Энэ үнэхээр загалмайд цовдлогдож хадагдана гэдэг бол одоо ямар зовлон байх вэ? 그러나 하나님의 뜻을 이루는 것이 하나님을 가장 영화롭게 하는 것임을 알았기 때문에 그 길을 순종하며 걸어 나가신 거예요. Гэвч одоо Бурханы хүслийг биелүүлэх нь Бурханыг алдаршуулах хамгийн агуу арга зам тул тэр энэ замыг дуулууртайгаар дагсан байгаа. 예수님의 성육신과 공생의 사역, 십자가와 대속과 부활, 승천까지 모든 삶의 방향이요 하나님께 영광 돌리는 데 맞춰져 있었어요. За Есүс одоо бие махбод болон олон нийтийн үйлчлэлээс эхлээд загалмай дээрх цагаатгал, амьлалт, дээш өргөгдөл хүртэл одоо түүний бүх амьдралын чиглэл нь Бурханыг алдаршуулах
ажил байсан. 우리가 여기서 이제 붙잡아야 할 것이 있습니다. За бид эндээс ойлгох ёстой баримтлах ёстой нэг зүйл байгаа. 예수님께서 눈앞의 상황과 환경을 초월해서 하나님을 영화롭게 하는 자리로 나아가실 수 있었던 바탕에 바로 기도가 있었던 거예요. Тэр Есүсийн нүдний өмнөх тэр нөхцөл байдал орчныг даван туулж байгаа туулж байж бурхныг алдаршуулах үндэс суурь нь одоо залбирал байсан гэдгийг харж байна. 예수님의 기도에는요, 기도의 본질이 보여집니다. За Есүсийн залбирал нь одоо залбирлын мөн чанарыг илчилж байгаа. 단순히 막 일방적으로 내 뜻을 요구하는 그런 기도가 아니었어요. Тэр залбирал нь зүгээр нэг өөрийн хүслээ энгийнээр гуйдаг тийм залбирал биш байсан. 하나님과 교제를 통해서 하나님의 뜻에 나의 방향을 맞추는 기도였죠. Бурхантай харилцах замаар Бурханы хүсэлд өөрийн байр сууриа хандлагаа нийцүүлэх тийм залбирал 내 байсан. 계획보다 하나님의 계획이 이루어지기를 구하며 하나님을 영화롭게 하는 삶의 방향으로 나아가는 기도였습니다. Миний төлөвлөгөөнөөс илүү Бурханы төлөвлөгөөг биелүүлэхийг эрэлхийлсэн, Бурханыг алдаршуулах амьдралаар нийцүүлсэн залбирал байсан. 우리의 기도 또한 그렇게 되어야만 해요. Бидний залбиралч бас ингэж хэрэгжих ёстой. 하나님의 말씀을 붙잡고 기도하는 언약 기도가 우리에게 되어져야 됩니다. Бурханы үгийг баримталж залбирч гэрээний залбирлыг бид нэр хийх ёстой. 자, 우리에게 2026년 하나님께서 주신 언약이 있죠. За бидэнд 2026 онд өгсөн Бурханы гэрээ үг байгаа. 뭡니까? Тэр үг юу вэ? 우리 몽골 말로 가장 먼저 읽는 사람에게 제가 스타벅스 커피 한 잔 드릴게요. Монгол үгээр хэлсэн 뭐예요? хүнд кофе өгнө гинэ. 누가 읽을 거예요? 예, 맞습니다. 그리스도 예수의 그리스도 예수신 셋개를 암들. 예, 맞습니다. 그리스도 예수의 마음을 품는 게 우리에게 주신 언약이었어요. За энэ одоо Христ Есүсийн аюун бодолтой бай гэсэн үг бол бидэнд өгсөн 26 оны гэрээний үг юм 우린 аа. 이걸 붙잡고 기도해야만 합니다. За бид нэр залбирал ихтэй энийг л одоо баримтал залбирахад л болох юм аа. 그리고 매주 강단을 통해 선포되는 언약을 붙잡고 기도해야 되는 거예요. Мөн одоо 7 хоног бүр өгдөг энэ номлолын залбирлыг одоо хийж 오늘 주시는 말씀은 뭐예요? өнөөдөр 하나님을 өгсөн 영화롭게 하는 예수. за өнөөдөр өгсөн номлолын үг юу вэ? Бурханыг 그리고 지금 алдаршуулах. 드리는 계속 이 말씀들을 예수. 붙잡고 기도로 들어가는 거죠. Тэгээд бид нэр одоо энэ 7 хоногийн өгсөн энэ үгийг баримталж одоо өдөр бүр залбирах хэрэгтэй. 근데 기도가 어렵나요? Энэ залбирал хийхэд тийм хэцүү байна уу? 하나님의 말씀이 나와 상관없다라고 느껴질까요, 혹시? Бурханы үг надад ямар ч хамааралгүй маа гэж бодож байгаа хүн байна уу? 뭐 그거보다 내 문제가 훨씬 더 커 보여서 기도할 수 없는 상황에 처해진 사람도 많을 겁니다. За энээс илүүгээр миний одоо туулж байгаа асуудал бэрхшээл түүнээс том байна гэж бодож байж 근데 магадгүй. 괜찮아요. 다 소통하시면 돼요. 예수님은 우리의 참 친구거든요. Гэхдээ энэ ингэж бас болно. Гэхдээ Есүс бол бидний амьдралын найз юм 솔직하게 аа. 말씀하시면 돼요. 하나님 나 이런 Тэр 상태입니다. найздаа энэ бэрхшээл өөрийнхөө бодож байгаа өөрийн 하나님 나 зүйлээ 이런 문제 이런 상황에 бурханд 처해 хэлж 있어요. бурханд хэлж одоо залбирах юм. 하나님 나 문크배 흑이에요. Бурхан минь би ийм байдалтай хэцүү байдалтай байна. Надад мөнгө хэрэгтэй байна гэж болно. 경제 문제 왔어요. Надад санхүүгийн асуудал байна. 그런데 하나님 이렇게 말씀하셨네요. Гэтэл бурханд ингэж энэний тухай 하나님의 말씀이 성취되게 하여 주옵소서. тэгтээ бурханы үг миний зүрх сэтгэл 이런 миний 문제 амьдрал 가운데서도 хэрэгжих 하나님의 болтугай. 뜻이 나에게 이루어지게 하여 주옵소서. таны үг надад биелэгдэх болтугай таны хүсэл надад биелэгдэх болтугай гэж одоо 언약을 залбирал. 붙잡고 기도하면요. 믿음의 도전을 하게 돼요. ингэж одоо гэрээг баримталж залбирах юм бол 그럼 그 도전을 통해 내 수준과 상황과 환경 뛰어넘는 언약 성취의 응답을 받게 되는 та 거예요. итгэлийн сорилттой тулгарч энэ сорилтын тусламжтайгаар таны төвшин нөхцөл байдал орчноос давсан гэрээний бэлтийн хариултыг мэдрэх болно. 영적인 삶은요. 절대 복잡하지 않습니다. Сүнслэг амьдрал бол тийм төвөгтэй хэцүү зүйл биш юм аа. 심플 라이프예요. 심플 라이프. Simple life юм. 내 생각과 내 기준만큼 복잡한 게 없어요. Миний өөрийн бодол санаа болон төвшнөөс одоо илүү төвөгтэй зүйл гэж байхгүй 왜 юм 자꾸 аа. 복잡하게 살아가시는지 모르겠습니다. Би одоо яах гэж одоо энэ төвөгтэй 내 인생 내가 амьдарч 주인 될 байгаа 때 юм бэ? 가장 어려운 거예요.
Би өөрийнхөө амьдралын эзэн болоход одоо хамгийн хэцүү байдаг. 내 스스로 내 인생 계획해야 되고 Би өөрөө бие дааж өөрийнхөө энэ 내 амьдралыг 스스로 성공해야 되고 내 스스로 문제 해결해야 되고 나름대로 열심히 사는데 행복 없잖아요. би дааж өөрөөтөө төлөвлөх өөрөө амжилт төрөх ёстой. 끊임없이 асуудлыг 채워지지 않는 шийдэх ёстой. 공허함 속에 살아가야 되잖아요. өөрийнхөө одоо хичээнгүйл амьдарч одоо хизээч 얼마나 одоо тэр 숨막힙니까? төгсгөлгүй тэр дүүрдэггүй хоосон орон зайд амьдардаг бидтэй. 근데 내 인생 그렇게 사는 거 아니래요. Гэтэл одоо бид нар ингэж амьдрах бидний амьдрал ийм амьдрал байх ёсгүй юм 내 аа. 인생이 내게 아니래요. Миний амьдрал бол минийх биш юм аа. 이 세상을 창조하시고 세상을 이기신 하나님께서 내 인생 За 책임지시겠다는 энэ 겁니다. дэлхийн ертөнцийг 성경을 бүтээж дэлхийн ертөнцийг яасан бурхан одоо биний амьдралыг хариуцнаа гэж хүлээсэн байгаа. 그러니까 하나님 어떻게 영화롭게 할 건데요? Тийм учраас бид одоо бурханыг яаж алдаршуулах хэрэгтэй вэ? 하나님만 바라보라고 하시는 겁니다. Зөвхөн бурханд л итгэж найдах юм аа. 하나님만 예배하고 바라볼 때 하나님 영광 받으시는 거예요. Хүмүүс одоо зөвхөн бурханд мөргөж зөвхөн бурханд л итгэж найдвал бурхан алдарсууг хүлээн авдаг юм аа. 내 생각 내려놓고 하나님 말씀에 방향 맞추는 거 얼마나 쉽습니까? Та өөрийн бодол санаагаа орхиж бурханы үгийг дагахад л болох юм аа. Хичнээн хэлбэр байна. 우리 몽골 예배국 말 모든 하고 성도님들은 나중심의 프레임에 사로잡히지 마시고요. За манай Монгол цуглааны Монгол итгэгч нар зөвхөн одоо амин хуваа хичээсэн үзэл 예수님께서 보여주신 대로 하나님을 영화롭게 하는 기도를 시작하시기 바랍니다. харин одоо Есүсийн үзүүлсэн тэр бурханыг алдаршуулах залбирлыг одоо дагаж хийж эхлүүлээрэ гэж 두 хүсье. 번째로 하나님을 영화롭게 하는 도전이에요. За хоёр дахь сэдв бурханыг алдаршуулах сорилт. 본문에는 중요한 이제 구원의 원리가 나옵니다. За өнөөдрийн ишлэлд хамгийн чухал одоо авралын зарчим гарч ирдэг. 하나님께서 택하신 백성들이 예수 그리스도를 통해 영원한 생명을 얻게 된다라는 거죠. Бурханы одоо Есүс төгсөн бүх хүнд мөнх амийг өгөхийн тулд аливаа махадаас дээгүр ирэхийг Есүс төгсөн гэсэн байна. 무슨 말이냐? 우리가 지금 구원의 반열에 서 있는 것은요. 우리의 노력이나 열심, 뭐 잘생김, 예쁨 이런 것 때문이 아니라는 거예요. За энэ нь одоо Бурханы сонгосон хүмүүс Есүс Христэд дамжуулан мөнх амийг олж авдгаа гэсэн үг юм. 우리 애니가 너무 예쁘고 채채가 아무리 예뻐도 예쁜 거 가지고 구원받을 수 없어요. За манай Эни болон одоо чичээхээ хичнээн хөөрхөн байгаад ч одоо Бурханы хөөрхнийг харж одоо Бурхан сонгосон юм биш ээ. 전적인 하나님의 은혜입니다. Бурханы Бурхан одоо хэнийг ч ялгалгүйгээр 그래서 하나님이 сонгодог. 택하신 백성이라고 얘기하는 거예요. Тиймээс одоо биднийг одоо Бурханы сонгосон хүмүүс гэж хэлдэг. 믿으십니까? Итгэж байна уу? 예수님께서 또 주신 미션이 있어요. 예수님께 주신 미션이 있었어요. За Есүс бидэнд өгсөн даалгавар байна. 그게 뭐였냐? 택하신 백성들에게 영생을 주시는 것이었습니다. За энэ нь бол бидэнд өгсөн Бурханы сонгосон хүмүүст мөнх амийг өгсөн. 우리가 잘 아는 요한복음 16장의 말씀처럼요. 하나님은 세상을 사랑하셔서 독생자를 주셨어요. За бидний мэдэх одоо Иохан 3:16 дурдсан. 그리고 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하셨습니다. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласан учраас цорын ганц хүүгээ өгсөө. 어, Тиймээс хүүд итгэдэг хүн хэн ч мөхөхгүй. 예수님께서 십자가를 지시고 또 부활하신 이유가 바로 이 영생을 얻게 하려 하심이라는 거예요. За харин мөнх амьтаа болно гэсэн байгаа. За энэ Есүсийн загламад цовдлогдсон одоо нас орж амьсан нь бол юунд итгэсэн хүн бүрт одоо мөнх 특별히 오늘 өгнө 본문 гэсэн байна. 3절에는요. 영생이 무엇인지 분명하게 말씀하고 있습니다. Ялангуяа өнөөдрийн энэ ишлэлийн 3 дугаар зүйлд мөнх амийн тухай хэлсэн байгаа. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다. Цорын гац үнэн бурхан таныг болон таны илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнх ам мөн гэсэн байна. 여기서 안다라는 것은요. 그냥 우리가 쉽게 말해 안다로 끝난 지식적인 아는 게 아닙니다. За энд мэдэх гэдэг нь одоо бидний мэддэг зүгээр оюун ухаанаараа мэдэх гэсэн үг биш юм аа. 관계와 체험을 통해 인격적으로 아는 것을 말해요. За энэ нь харилцаа холбоо болон туршлагаар дамжуулан биечлэн мэдэж мэдрэх гэсэн 다시 үг. 말하면 믿는 걸 말하는 거예요. За өөрөөр хэлэх юм бол энэ нь итгэх
유일하신 참 엽떡 하나님을 양. 믿고 하나님께서 보내신 예수 그리스도를 믿는 것이 영생을 얻는다는 거죠. Цорын ганц жинхэнэ бурханд итгэж бурханы илгээсэн Есүс Христэд итгэх нь мөнх ам юм аа. 그래서 요한일서 5장에도 말하잖아요. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라. Тэгээд хэлсэн байгаа шүү дээ. 1-р Иохан 5-р бүлэгт мөн хүүтэй хүн амьтай, бурханы хүү үгүй хүн 영생의 통로는 안 단 하나 돼. 예수 그리스도밖에 있음 없어요. мөнх амьдрал төрөх цорын ганц зам бол Есүс Христэс өөр зүйл байхгүй. 우리가 지금 이걸 알고 믿고 누리고 있다는 거 엄청난 기적입니다. Тиймээс үүнийг бид одоо мэдээд дагаад бурханд итгээд амьдрч гэнэ гэдэг бол агуу ажил юм аа. 그렇기 때문에 이 기쁜 소식을 우리가 삶의 현장에서 증거하는 거죠. Тэгээ тиймээс бид одоо энэ баяртай мэдээг одоо бусдад 예수님께서는 одоо хүргэх 이렇게도 хэрэгтэй. 고백하셨습니다. 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하셨으니. Есүс хэлсэн байгаа. Хий гэж надад өгсөн ажлыг тань гүйцэтгэн би таныг газар дээр алдаршууллаа. 아직 십자가 사건이 일어나기 전이에요. 여기는. За энэ одоо үйл явдал одоо загалмай цавдлах 근데 хаас өмнө 이미 하나님을 болж 영화롭게 하신 явдал юм. 것이 성취된 일인 것처럼 말씀하신 것은 분명한 언약 성취를 약속하신 겁니다. Гэтэл одоо Есүс одоо энэ үйл явдлын өмнө одоо дагуу болно гэдгийг одоо урьдчилаад одоо гэрчилж байна. 그리고 이후에 실제 예수님께서는 십자가 대속과 부활을 통해 실제로 하나님이 맡기신 대속의 일을 이루셨어요. Тэгээд энэнийг хийснийхаа дараа нь одоо Есүс тэр эцгийн тэр даалгасан 그래서 그 유명한 요한복음 19장 одоо үйл 30절에 явдал 다 болсон. 이루었다라는 말이 나온 겁니다. Тиймээс одоо тэр одоо бүх одоо завдлагдаад сний дараа 그걸 통해 бүх зүйл одоо 하나님 гүйцэтгэе гэж 아버지께 хэлсэн байдаг. 영광을 돌리신 거예요. За тэгэж одоо бурханы ийг одоо 그리고 이 алдаршуулсан байгаа. 고백은요 예수님뿐만이 아니라 우리의 삶의 마지막에서도 사실 고백되어야 될 말이에요. За үнэн дээр энэ одоо хүлэн зөвшөөрөлт бол бидний амьдралд байх хэрэгтэй. Бидний амьдралын төгсгөл бид нэр энэ одоо хүлэн зөвшөөрөлтийг хэлсэн одоо энэ 얼마나 멋있는 амьдралаар 고백입니까? амьдрах хэрэгтэй юм аа. 우리 또한 하나님께서 내게 맡기신 일을 이루고 하나님을 영화롭게 하는 인생을 살아야 합니다. Бид ч одоо бурханы бидэнд даалгасан ажлыг гүйцэтгэж бурханыг алдаршуулах амьдралаар амьдрах хэрэгтэй юм аа. 불완전하기 때문에 때로는 실수하고 넘어질 수도 있죠. За бид хүн бол одоо төгс бус учраас заримдаа алдаа гаргаж бүдэрч магадгүй байдаг. 좀 느리고 더디게 갈 수도 있습니다. За бидний одоо итгэл одоо тийм удаан амьдралд удаан одоо байж магадгүй эрэлзээтэй байж 그러나 магадгүй. 중요한 것은요 결과에 일희일비할 필요가 없어요. Гэхдээ одоо үр дүн нь бол одоо их баярлах 아, 난 안 돼. 난 эсвэл 기도가 안 돼. гониглох биш юм аа. 난 어쩔 수 없어. 난 내 생각대로 살아야 돼. Би өстө болохгүй байна. Миний залбирал болохгүй байна. 그러고 또다시 염려하고 걱정하는 그 삶으로 돌아가는 거 할 필요 гэж одоо 없습니다. эргэлзэж тэнэгэлзэх тэгээд одоо эргээд одоо итгэлгүй байдалтай эргэж орох. 안 돼도 괜찮아요. 또 잘 도전하고 또 바꿔요, 언약을 붙잡고 또 도전하면 되는 거예요. Тэгэхэд тэр үед бол одоо дахин эргэж босож үгийг баримталж гэрээг баримталдаг итгэлээ дахин сэргээхтэл болох юм. 특별히 본문 3절에서 말씀하신 것처럼 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 예수 그리스도를 알게 하는 이 영생의 전파자로 우리는 살아야 합니다. Ялангуяа ишлэлийн энэ 3 дугаар зүйл дурдсанчлан бид цорын ганц жинхэнэ бурхан болон 이것이 түүний 가장 Есүс 하나님을 Христийг 영화롭게 하는 도전이에요, 우리의. мэдүүлдэг мөнх амийг одоо сайн мэдээ үйлчлэгч нар байх ёстой. 우리 몽골 예배국 모든 성도님들께서는 하나님께서 내게 맡기신 미션이 무엇인지 발견하고요. За бурханы хамгийн их алдаршуулдаг сорилт юу вэ гэж одоо манай Монгол итгэгч нар бас бодож 담대하게 даалгаврыг одоо 언약적 ойлгодог 도전을 하시기 байх. 바랍니다. Тэгснээрээ тава энэ гэрээний сорилтыг зоригтойгоор хүлээн авч 결론입니다. бурхныг алдаршуулах болно. 마귀의 달력에는 내일만 있다라는 말이 있대요. За дүгнэлтэнд одоо чөтгөрийн цагийн хуваарт зөвхөн маргааш л байдаг гэсэн үг байдаг. 왜 그렇습니까? За яагаад ингэж 마귀는요. байгаа юм бэ? 오늘 우리가 해야 할 일을 계속 내일로 미루게 만든다는 거죠. За бид нэр өөртөө үргэлж одоо хийх ёстой зүйлээ маргааш гэж одоо хойшлуулдаг байгаа. 내일부터 말씀 읽어야지. 내일부터 기도해야지.
그렇게 자, 만든다는 거예요. маргаашнаас эхлээд үгийг уншия. Маргаашнаас эхлээд одоо залбирая яг гэж одоо байнга хойшлуулж яадаг. 실제로 내일이 오면 또 어떻게 됩니까? Гэтэл одоо яг маргааш нь болоход яадаг үлээ? 또 내일 해야지. 또 미루는 거예요. Дахиад л маргааш эхлэе маргааш гэж хойшлуулдаг. 그런데 우리 몽골 성도님들 달력에는 다음 주만 있는 것 같아요. 자, Гэтэл одоо манай Монгол цогтааны итгэгч нарын итгэгч нарт дараагийн 7 хоногт 꼭 금요일 토요일 날 전화하면 гинэ. 이번 주는 안 된대요. 다음 주에 오겠대요. За энэ 7 хоногт энэ бүтэн санд очиж чадахгүй нэ дараагийн 7 хоногт очиё гэдэг. 우리는 속지 말아야 돼요. Ингэж одоо бид нэр 하나님을 영화롭게 하신 예수님은요 절대 미루지 않았습니다. За бурхныг одоо алдаршуулсан Есүс одоо хойшлуулж байгаагүй. 전화 드리면 하나님 음성으로 받으세요. За утас ирэх юм бол одоо бурхны хоолоогоор 왜 хүлээж аваа. 여러분이 반드시 듣고 움직여야 될 하나님의 말씀이 준비되어 있기 때문이에요. Та бүхэнд одоо бурхны одоо бэлтгэсэн үг одоо байгаа учраас та бүхэнд та бүхнийг одоо өдөрдөж энд хөтлөөд байгаамаа. 때가 이르렀사오니라고 하시면서 하나님께서 정하신 시간표 앞에 예수님은 즉시 순종하셨습니다. Тэгэд одоо Есүс одоо цаг нэрлэе гэж хэлээд одоо бурхны тэр тогтоосон хуваарийн дагуу бурхныг дагаж мөрдсөн байгаа. 하나님이 정하신 때가 있어요. бурхны одоо бидэнд зориулсан цагийн хуваар байгаа. 하나님을 예배하는 때, бурхныг мөрөгдөг, бурхан үгийг сонсох, 하나님을 만나야 할 манай 때, цуглаан юм. 이 땅에 살아갈 때밖에 없습니다. бид энэ газарт амьдарч байх хугацаанд бурхныг алдаршуулж 하나님을 영화롭게 하는 것은요, 하나님이 인간을 창조하신 목적이에요. бурхныг алдаршуулах ёстой байгаа явдал бол бурхан биднийг одоо бүтээсэн гол зорилго юм аа. 하나님을 예배하고 하나님을 바라보고 하나님의 말씀을 들을 때 하나님 영광을 받으십니다. 여러분 통해서요. За биднийг одоо бурханыг шүтэж мөргөх, түүнийг ширтэх, түүний үгийг сонсож байгаагаар нь дуулууртай байх үед бурханыг алдаршуулж байгаа хэрэг юм аа. 하나님께 쓰임 받은 성경의 인물들은요, 예수님을 포함해서 즉시로였습니다. 늘. За бурханд одоо бурханд сонгогдсон Библиэд гардаг одоо дөрүүдийн онцлог нь нэн даруй 말씀을 들었을 때 미루지 않고 즉시로 실행했던 거예요. онцлогтой байдаг. Тэд үгийг сонсоод одоо хойшлуулалгүй харин одоо тэр даруй хэрэгжүүлж байсан. 사도행전 마지막에도 담대하게 거침없이라는 말이 표현으로 끝이 납니다. За Үйлс номын төгсгөлд ил шулуун зоригтойгоор ямар цаадгүйгээр гэж одоо 우리의 생활도 이래야 돼요. бидний амьдрал ч мөн одоо итгэлийн амьдрал ч бас ийм байх хэрэгтэй юм аа. 오늘 받은 말씀을 오늘 붙잡고 өнөөдөр хүлээн авсан үгийг өнөөдөр баримталж 오늘 기도하고 오늘 오늘 순종하고 오늘 도전하는 것입니다. өнөөдөр дуулууртай байж өнөөдөр хэрэгжүүлж сорилтуудыг давах хэрэгтэй юм аа. 우리 몽골 예배국 모든 성도님들은 이번 한 주간도요. 담대하게 거침없이 즉시로 언약적 도전하시기 바랍니다. За тэгээд манай Монгол цуглааны итгэгч нар энэ 7 хоногт ч гэсэн зоригтойгоор ямар цаадгүйгээр нэн даруй гэрээний сорилтуудыг хүлээн авах болтугай. 기도부터 시작해 보세요. залбирлаас эхлээрээ. 그래서 하나님을 가장 영화롭게 하는 한 주간 되시기를 예수님의 이름으로 기도하겠습니다. тиймээс бурхныг хамгийн ихээр алдаршуулах 7 хоног байх болтугай гэж Есүсийн нэрээр 기도하고 마치겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, хайр ба нөгөөслөл дөөрөн бурхан эцэг минь ээ. 하나님을 아버지라 부를 수 있는 은혜 주심에 감사를 드립니다. таныг эцэг минь гэж дуудах нэгүслийг өгсөн талархаж байна. 오늘부터 우리의 기도가 하나님을 영화롭게 하는 기도가 되게 하여 주옵소서. өнөөдөөс эхлэн бидний залбирал таныг алдаршуулсан залбирал байх болтугай. 말씀을 붙잡고 적용하며 하나님을 영화롭게 하는 도전이 계속되게 하여 주옵소서. таны үгийг баримталж таныг алдаршуулах сорилт үргэлж байх болтугай. 그 어떤 문제 속에서도 우리의 배경 대신 예수 그리스도를 붙잡고 담대하게 거침없이 나아가는 우리 몽골 예배국 되게 하여 주옵소서. Аливаа асуудал бэрхшээл бидний үндэс суурь болох Есүс Христэд зоригтой саадгүй байх итгэлийн амьдралаар амьдруулах болтугай. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Их эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирч байна. 아멘. Амен.